Mil-lum residenti fid-djar tal-anzjani u anzjani li jgħixu fil-komunità bdew jibbenefikaw mill-użu ta' tagħmir speċjalizzat relatat mal-problemi fl-awrina. Dan se jelimina l-bżonn li joqogħdu jmorru l-Isptar Mater Dei biex jirċievu dan is-servizz. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Mellieħa ġie spjegat kif ta' kull xahar l-infermiera tal-Kontinenza jirċievu madwar 200 talba dwar anzjani jew nies oħra li kollhom problemi fil-borża tal-awrina. Il-kap eżekuttiv tal-anzjani attiva Gabriele spjega kif issa dawn l-infermiera se jibdew jużaw apparat opposta li nxtara b'investiment ta' 10,000 euro. Huwa servizz importanti, nafu l-problema ta' kontinenza kemm kbira fil-anzjani, jiġifieri li jkollhom problemi biex iżommu l-pipi jew inkella problemi oħrajn relatati ma' sistema tal-awrina. U allura aħna qegħdin issa noffrulhom servizz professjonali minn professjonisti mħarġa f'dan is-settur u bodda wkoll li jkunu mamra bodda li huma jkunu jistgħu jtuhom il-pariri neċessarji u jirreferuhom jekk hemm bżonn anke speċjalisti oħrajn biex ikunu jistgħu anke jkollhom ħajja kwalità ta' ħajja aħjar. Dan it-tagħmir ġdid se jibda jintuża wkoll fl-4 kliniki tal-Kontinenza madwar Malta. Il-Ministru għall-Anzjani u Anzjani attiva Michael Farrugia spjega kif b'dan l-apparat se tkun magħrufa mill-ewwel il-kura li jkollhom bżonn l-anzjani. Bis-saħħa ta' dawn iż-żewġ portable bladder scanners se jkun nistgħu nagħmlu mhux biss servizz imma wkoll ninvestigaw. Jekk ikun hemm bżonn operazzjoni, ssir operazzjoni, jkun hemm bżonn pilloli, jingħataw il-pilloli, jekk eventwalment ma tantx ikun hemm xi jista' jsir, allura ikun jingħataw in-nepis ta' sizes differenti, tipi differenti li jiddeċiedu il-professjonisti tagħna. Bħalissa madwar 5,600 persuna minn tfal sa adulti li jagħmlu użu mis-servizz tal-Kontinenza.